Yes, bakunze ku Mumbe Official turabashuhuje. Tubahe ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kubagezaho inkuru idasanzwe. Ni inkuru igizwe n'ibihugu 10 byo muri Afurika bikora umwuga w'uburaya. Mu gihe hari abavuga ko gukora uburaya ari ingeso, abandi bakabukora bashimangira ko babutewe n'ubukene, ubupfubyi n'ibindi. Ibihugu bimwe na bimwe byanabuhanira. Nkuko igihugu kigira umuco wacyo, hari bimwe mu bihugu bya Afurika usanga gukora uburaya bihanirwa n'amategeko. Kimwe nk'uko hari aho usanga byarahawe intebe. Ni muri urwo rwego rero twifashishije imbuga zitandukanye, harimo bwiza.com, twabegeranyije ibihugu 10 bivugwamo uburaya bwinshi kuri uyu mugabane. Tudatinze rero nagira ngo dukubite tubangwa ko dushimira umuntu wese akanze subscribe, like, comment, share. Dushimire wakanze kwa kantu kameze nk'inzogera kugira ngo nidushyira inkuru yacu giti kugeraho. Rero bakunze ku Mumbe Official ndagira ngo tunyuremo twihuse tubagezeho ibyo bihugu 10 byo muri Afurika bikora umwuga w'uburaya. Ku mwanya wa 10 tuhasanga igihugu cya Senegal. Nta tegeko rihana uwakoze uburaya muri Senegal. Umuryango w'abibumbye utangaza ko abakora uburaya basaga 20,000, by'umwihariko abagore bo muri icyo kigero cy'imyaka 28 kuzamura, ngo bakaba aribo bagaragara cyane muri iyi nzira y'uburaya mu gihugu cya Senegal, bishyira ku mwanya wa 10 igihugu cya Senegal. Ku mwanya wa 9, kuri uyu mwanya wa 9 tuhasanga igihugu cya Lesotho. Iki gihugu kiza mu bituwe n'abaturage bake muri Afurika, bikaba kikigendera ku ngoma ya cyami kandi gikennye kubera umuco w'ubuharike. Muri iki gihugu ngo abantu bandura sida baba ari benshi cyane bitewe n'abaturage bake cyane. Ubukene ngo bukaza ku isonga mu bitera abagore n'abakobwa bishora mu buraya. Rero bakunze ku Mumbe Official, igihugu cya Lesotho bigishyira ku mwanya wa 9. Abaturage bake, ubusambanyi bwinshi bitewe n'ubukene n'ubuharike. Ku mwanya wa 8 tuhasanga igihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Muri Tanzania gukora uburaya ntabwo byemewe. Ni igikorwa gihanwa n'amategeko nyuma yo gushyiraho n'irindi tegeko rihana n'abakwirakwiza amafoto y'urukozasoni n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga. Iki gihugu ubu ngo kiri ku rugamba rwo guhana n'icuruzwa ry'abana b'abakobwa bajyanwa gukoresha uburaya ku ngufu ku mugabane wa Aziya. Umuryango w'abibumbye wemeza ko abasaga 155,450 bakora uburaya muri Tanzania. Abakobwa bakiri bato ngo bakaba bishora muri izi ngeso kubera ubukene, umuco ndetse no kubura akazi. Ibi bikabashyira ku mwanya wa 8 mu bihugu bikora uburaya muri Afurika. Ku mwanya wa 7 tuhasanga igihugu cya Mozambique. Nubwo uburaya muri Zimbabwe butemewe, ngo usanga abakobwa benshi bo muri iki gihugu bajya muri Afurika y'Epfo kubukorerayo. Uburaya bushyirwa ku cyiciro cya 3 cy'ibyaha bihanwa muri iki gihugu. Polisi iba yemerewe gufata umukobwa cyangwa se umugore utambuka mu muhanda nyuma ya saa 9 z'ijoro. Mu mwaka wa 2011 ubwo hatorwaga itegeko ryo guhana uwakoze uburaya, ngo leta yari ifite intego 3 arizo guca ruswa, kurwanya icyorezo cya sida ndetse no kurengera uburenganzira bw'umugore n'umukobwa. Ibi bishyira igihugu cya Mozambique ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 mu gihugu cya Malawi gituwe n'abaturage basaga 18,000,000. Gukora uburaya ntabwo bihanirwa, bukorerwa mu mahoteli, mu tubari, cyane cyane mu duce dukunze kugerwamo n'abakerarugendo. Mu 2015 harurwaga mu gihugu cyose indaya zibyemera ko ari wo mwuga uzitunze zisaga 20,000. Ibi bikabashyira ku mwanya wa 6 mu bihugu byo muri Afurika bikora uburaya. Ku mwanya wa 5 tuhasanga igihugu cya Namibia. Muri Namibia nta tegeko rihana umuntu wagurishije cyangwa waguze igitsina. Igihanirwa ni ukubikora nk'umushinga.
indaya ikaba yategura inzu ikitwa ko ari ikorerwamo uburaya. Ubushakashatsi bwakozwe na banki y'isi bugaragaza ko muri iki gihugu habarurwa indaya zisaga 11,000. Ku mwanya wa 4 tuhasanga igihugu cya Zambia. Nta tegeko ribihana muri Zambia umuntu wakoze uburaya. Agashami ka Loni gashinzwe kurwanya icyorezo cya sida gatangaza ko mu mujyi wa Lusaka habarurwa indaya zisaga 9,285. Abakobwa benshi ngo bakaba bakora uburaya bitewe n'ubukene. Ku mwanya wa 3 mu bihugu bikora uburaya muri Afurika dusangaho igihugu cya Afurika y'Epfo. Iki gihugu kiri mu majyepfo ya Afurika, kinini kandi kikanakataje mu iterambere. Kuri uyu mugabane kiza ku mwanya wa 3 mu bikorerwamo uburaya. Uburaya muri iki gihugu ntabwo bwemewe, haba ku ruhande rw'abagura igitsina ndetse n'abakigurisha. Ikinyamakuru Scape gitangaza ko gukora uburaya atari amahitamo, ahubwo benshi babikora kubera ubukene. Ubushakashatsi buheruka gukorwa mu 2013 bwagaragaje ko abarirwa hagati y'121 n'137 bakora uburaya, kubera abanyamahanga benshi bagenda iki gihugu gikora nka nyanja. Umuco w'ubuharike wemewe muri iki gihugu ni bimwe mu byongerwa umuvuduko w'uburaya ndetse n'icyorezo cya sida. Ku mwanya wa 2 tuhasanga igihugu cy'abaturanyi cya Kenya. Kenya ni igihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika, kiza ku rutonde rw'ibihugu bikorerwamo uburaya cyane. Ikinyamakuru Tuko gitangaza ko umukobwa wo muri Kenya ashobora gusambana n'abagabo 5 mu ijoro rimwe. 30% nibo bashobora kwibuka gukoresha agakingirizo. Gukora uburaya muri Kenya ntabwo byemewe. UNICEF itangaza ko mu mujyi wa Mombasa abana bari mu myaka hagati ya 12 na 18 ngo bishora mu buraya. Iki kinyamakuru kandi gitangaza ko abasaga 200,000 bakora uburaya, muri bo 500 ni abagabo n'abasore. Ku mwanya wa 1 iki ni igihugu cya Nigeria. Igihugu cya Nigeria kiri mu majyaruguru y'umugabane wa Afurika, gifatwa nk'icyambere muri Afurika kigaragaramo uburaya ku rwego rwo hejuru. Uburaya muri iki gihugu ntabwo bwemewe ndetse buranahanirwa hagendewe ku mahame benshi muri iki gihugu bagenderaho ya Islam. Nigeria ni igihugu kinini gifite abaturage basaga 186,000 ku ibarura ryo muri 2016. Uburaya bugaragara cyane mu mijyi ya Lagos, ubwo bufite abaturage basaga 20,000,000. Nubwo ngo uburaya butemewe, abashinzwe kurwanya barimo polisi y'igihugu ngo nabo bafatirwa muri iki cyaha. Abakobwa bo muri Nigeria bamwe ngo bakaba bajya ku mugabane w'Uburayi na Aziya gukomereza uyu mwuga. Ikinyamakuru Puzzle gitangaza ko umukobwa ukora uburaya ashobora kwinjiza 150,000 y'amafaranga yo muri Nigeria, ahwanye n'amadolari 410 mu cyumweru. Ngo ashobora gukorera asaga amaneyira 600,000. Ibi ngo iyo umukobwa abigaragarije bagenzi be uburyo apagasa, bitera abandi kwishora muri ubu bushukanyi bwo kwigurisha mu mujyi wa Lagos. Bakunze ku Mwumbi Official rero turabashimiye ko mwaduteze amatwi, ariko dusaba umuntu dukurikira atarakora subscribe gukora subscribe. Ku butumwa bwihariye waduhamagara kuri 072 99 20 31. Waba uri mu gihugu cyo hanze ukabanza akamenyetso ko guteranya 250 72 99 20 31. Hasta la vista.